nta rubanza ruraba, ni ukuvuga ngo nta byacitse, nubwo kamera ari nyinshi, nubwo urukiko rutegetse ko akomeza gufungwa indi minsi 30 kubera iperereza, ariko ku ruhande rwa Uwihoreye Jean Bosco uyu mwanya ni umwere, nta nubwo araburana mu mizi, twakuka igikuba tugahinda imishyitsi urukiko rumukatiye. Umucamanza gutegeka ko afungwa ashingira kuri ibyo bimenyetso, nicyo cyabaye. Urukiko rutegetse ko akomeza gufungwa indi minsi 30 kandi ashobora kumara umwaka, amezi 12 ari iminsi 30. Kubera iki? Kubera ko ariko itegeko ribiteganya. Itegeko riteganya ko umuntu ashobora gukorwaho iperereza mu gihe cy'umwaka, cyakora iyo umwaka urangiye icyo gihe byitwa ko afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akaba yarekurwa, umucamanza agategeka ko arekurwa kuko procedure yapfuye. Ndimbati ntazahabwa munsi y'igifungo kiri munsi y'imyaka 25. Gusa murumva rudakomeye. Jean Paul bakomeje kwibaza ati arafunzwe cyangwa yarafungishijwe cyangwa yaragambaniwe, ese mu gihe afunzwe babana yabyaye be babayeho bate, barerwa nande? Ni ubutumwa benshi bagenda bibaza ku mbuga nkoranyambaga. Mbaje ikibazo gitoya nk'umuntu utazi amateka y'uru Rwanda. Iyo umwana yavutse abaho, tuzi abana ba nyina basize babonka, tuzi abana jenoside yarangiye bafite imyaka 2, uyu munsi bafite imyaka 30, n'abagabo bafite imiryango. Umwana wa Ndimbati noneho banabayeho igihugu ari umusaka, ubu cyare yubatse. Abana ba Ndimbati nubwo yapfa n'uriya Feredawusi agapfa, abana ba Ndimbati babaho kuko bagomba kubaho, kubera yuko hari uburyo iyo wavutse ubaho, mu ijambo rimwe iyo wavutse ubaho. Kandi kurekura Ndimbati ntabwo bivuze ko abana bagize ubuzima, n'ubundi bashobora kumurekura abana bagakomeza kubaho ubuzima bari babayeho. Naho icyo kugambanirwa ntawamugambaniye. Yes, tubahaye ikaze rero abakurikiye Legacy TV, Legacy on Top nk'ibisanzwe. Umunsi tariki 28 ni umunsi twari twabararitse, ni umunsi twaje gukurikirana urubanza, isomwa ry'urubanza mu bujurire ubwo umugabo Ndimbati yari yakatiwe iminsi 30. Uyu munsi rero yari yajuriye, atanga impamvu avuga ko atishimiye imikirize y'urubanza rwa mbere, avuga ko umucamanza wa mbere ari ibintu byinshi yirengagije, aho yavugaga ko ari impamvu yagiye atanga zirimo nko kuba yaratanze ingwate, hari abantu bemeye kumubera bishingiza, ariko umucamanza wa mbere ntabiha agaciro. Ikindi yatangaga ikimenyetso cy'uko atuye, yavugaga ko atuye adashobora gutoroka ubutabera, ariko umucamanza wa mbere ku rwego rw'ibanze yari yaciye urubanza avuga ko Uwihoreye Jean Bosco uzwi ku izina rya Ndimbati akatirwa iminsi 30 kubera impamvu zikomeye. Impamvu zikomeye rero yari yatanze, yari yavuze ko ashobora gutoroka ubutabera. Indi mpamvu ikomeye yari yatanze, yavuze ko aramutse arekuwe ashobora gusibanganya ibimenyetso. Ariko abunganira mu mategeko Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati bahise bajuririra icyo cyemezo, ndetse batanga impamvu z'uko batanze abishingizi. Bishingiye ko Ndimbati igihe yaramuka abuze babibazwa, ndetse banagaragaza ko Ndimbati afite aho atuye hazwi, bityo yakurikirana afunzwe. Uyu munsi rero hari hitezwe isomwa ry'urubanza mu bujurire, aho twakekaga ko wenda ashobora kurekurwa akaburana ari hanze, cyangwa se ashobora kuguma agakatirwa iminsi 30. Urubanza rero rukijijwe mu ruhame. Ndimbati w'imyaka 51 ntabwo yigeze ahagera, ntabwo yigeze azanwa mu rukiko. Uyu munsi w'umucamanza akaba yemeje ko agumya gufungwa iminsi 30. Ubu rero nta bundi buryo bwo kujurira buhari uretse gutegereza ko urubanza rutangira muri icyo bita fond cyangwa mu mizi, agatangira kuburanishwa kuri ibi byaha yiregura. Turagumya tubakurikiranire uko bimeze, tubahana updates, ariko icyo twababwira ni uko Ndimbati akatiwe iminsi 30 niyo bongeye kumusubiriramo, ndetse aragumya afungiwe muri gereza ya Nyarugenge i Mageragere. Hanyuma turategereza itariki urubanza ruzafungurirwaho mu mizi, itariki urubanza ruzatangiriraho, noneho yiregura mu buryo burambuye kuri ibi byaha, birimo icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka 18, ndetse n'icyaha cyo kumunywesha inzoga. Impamvu Uwihoreye Jean Bosco murabizi mwese ko yemeje ko Ndimbati atari izina rye, ni igihangano cyanditswe muri RDB. Hashobora no kuza n'undi akitwa Ndimbati mu gihe yaba agumye Mageragere. Kuri 11 sibwo yatawe muri yombi. Umuvugizi wa RIB akavuga ngo RIB iributsa abantu bose bakwiye kwirinda ibyaha. Rero
nta rubanza ruraba, ni ukuvuga ngo nta byacitse, nubwo kamera ari nyinshi, nubwo urukiko rutegetse ko akomeza gufungwa indi minsi 30 kubera iperereza, ariko ku ruhande rwa Uwihoreye Jean Bosco uyu mwanya ni umwere, nta nubwo araburana mu mizi. Twakuka igikuba tugahinda imishyitsi urukiko rumukatiye, ariko ntabwo yakatiwe icya kabiri. Mu rubanza ntabwo ndi umufana we, nta nubwo ari inshuti yanjye cyane, nubwo atari umwanzi wanjye, ko buriya ubaye umunyamakuru bikarangira ubaye umufana, shaka akazi kaba gapfuye. Rero icyaha akurikiranweho ni icyaha gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2. Buriya umushinjacyaha ni nayo ki agendera, akavuga ati uyu muntu kubera ko igihano cye kiri hejuru y'imyaka 2 turasaba ko akomeza gufungwa. Umucamanza gutegeka ko afungwa ashingira kuri ibyo bimenyetso, nicyo cyabaye. Urukiko rutegetse ko akomeza gufungwa indi minsi 30, kandi ashobora kumara umwaka, amezi 12 ari iminsi 30. Kubera iki? Kubera ko ariko itegeko ribiteganya. Itegeko riteganya ko umuntu ashobora gukorwaho iperereza mu gihe cy'umwaka, cyakora iyo umwaka urangiye icyo gihe byitwa ko afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akaba yarekurwa, umucamanza agategeka ko arekurwa kuko procedure yapfuye. Uyu munsi ujya kwitegura uvuga uti ngiye kwitabira isomwa rya Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Mustafa, ukaza icyo wiyumvishaga ko kiri bube nicyo cyabaye cyangwa waje gutungurwa? Nakubwiye ko ntari umufana, ntari n'umukunzi, ndi umunyamakuru. Hari ingero z'imanza zitangwa, bakavuga bati hari urubanza Bruce Melody yaburanye agirwa umwere, kandi yenda Melody urwo rubanza rwe neza quelque rwasaga nk'urwa Uwihoreye Jean Bosco. Mwese ko muri abanyamakuru hari umuntu muzi waketsweho viole urukiko rwarekuye by'agateganyo? Ushatse kuvuga yuko Ushatse kuvuga ko nta kintunguye kuba afunzwe, ariko ntabwo naba harya ni wa mwapotre yitwa nde? Mutabazi wavuze ngo ariko yagurisha benzi. Ntabwo nyine bafata ibintu bikomeye bakagira ngo ni show, buri kintu kigira umwanya wacyo. Urubanza rwa Ndimbati bareke kurukiniraho, ni urubanza rukomeye, niwe ubizi ko rukomeye, kuko iyo rutaza kuba rukomeye ntabwo impamvu rukomeye. Urukiko nirwemeza ko uriya mwana yari munsi y'imyaka 18, Ndimbati ntazahabwa munsi y'igifungo kiri munsi y'imyaka 25. Gusa murumva rudakomeye. Jean Paul Abayeshi bakomeje kwibaza ati arafunzwe cyangwa yarafungishijwe cyangwa yaragambaniwe, ese mu gihe afunzwe babana yabyaye be babayeho bate, barerwa nande? Ni ubutumwa benshi bagenda bibaza ku mbuga nkoranyambaga. Mbaje ikibazo gitoya nk'umuntu utazi amateka y'uru Rwanda. Iyo umwana yavutse abaho, tuzi abana ba nyina basize babonka, tuzi abana jenoside yarangiye bafite imyaka 2, uyu munsi bafite imyaka 30, n'abagabo bafite imiryango. Umwana wa Ndimbati noneho banabayeho igihugu ari umusaka, ubu cyare yubatse. Abana ba Ndimbati nubwo yapfa n'uriya Firdaus agapfa, abana ba Ndimbati babaho kuko bagomba kubaho, kubera yuko hari uburyo iyo wavutse ubaho, mu ijambo rimwe iyo wavutse ubaho. Kandi kurekura Ndimbati ntabwo bivuze ko abana bagize ubuzima, n'ubundi bashobora kumurekura abana bagakomeza kubaho ubuzima bari babayeho. Naho icyo kugambanirwa ntawamugambaniye, kubera yuko ntabwo twavuga ngo yaragambaniwe ataraburana mu mizi. Uwavuga ati naragambaniwe nubwo aburana muri detention yagiriwe inama n'abanyamategeko be bayobowe na Maître Bayisaba Irene, ubundi icyari kuburanwa mu rubanza rwa Ndimbati ikintu cya mbere ari kuzana, ariko n'abashatse bazakizana bakagishyira mu cyitwa systeme, kuzana icyemezo cy'imico n'imyifatire mu mudugudu aho atuye, bakerekana Ndimbati ninde yari asanzwe abayeho ate muri sosiyete. Kuko hari ubwo nk'umushinjacyaha ashobora kuvuga ati uyu mugabo si ubwa mbere afunzwe kandi afungirwa n'ubundi icyaha cya viole yabigize akamenyero. Rero icyari gikenewe muri detention cyo cyakozwe, ntabwo mbatera imijugujugu, ariko abenshi bari mu rukiko wabuze Uwihoreye n'utamuzi yatashye yavuga ati kubera iki yaburaniwe kuri. Hakenewe imiryango iyo ifite umuntu agafungwa akenshi agatsindwa icyiciro cya mbere, siko bamwiru ubundi ushaka undi mwavoka. Ushatse kuvuga ko se Ndimbati aburanirwa nabi? Ndimbati yaburaniwe, ntabwo aburanirwa nabi uyu munsi, kuko uyu munsi nta n'urubanza rwabaye hasomwe. Yaburaniwe nabi kuko yaburanirwa neza aba yararekuwe by'agateganyo.
kubera impamvu eshatu. Umucamanza agendera ku ki? Itegeko rimuhesha uburenganzira bwo kujaginga umutima. Umutima w'inama w'umucamanza ushobora kurekura umuntu. Ibimenyetso byatanzwe mu kuburana, umucamanza ashobora kubishyira ku munzani. Ibimenyetso by'ubushinjacyaha, iby'abavoka iyo bipejeje iby'ubushinjacyaha afata icyemezo akarekura umuntu. Rero iyo umuntu atarekuwe uba waburaniwe nabi. Hari icyo numvise ushaka gusanisha n'icyo wenda yireguye avuga yuko yaguze Firidausi akamugura nk'indaya nk'uko yo ku muhanda akagura indaya iyo ari yo yose, ngira ngo nicyo yavuzeho abantu bose baravuga ati aburanye nabi. Ushaka kuba ko wagize ubujyanama bose mujya muvuga ngo urubanza rwahinduye isura. Titire nyinshi za YouTube ko zivuga rushobora kuzatungurana mukagira ngo ni n'urubanza rwa politike kubera imiterere yarwo. Kubera iki? Kubera ko RIB imuta muri yombi yamureze icyaha kimwe, siko byagenze. Tugeze mu rukiko umushinjacyaha ati ni bibiri. Cya kabiri kivuga ko yasindishije Firidausi kugira ngo amusambanye, kiba icyaha. Mu mizi hashobora kuzaza icyaha cy'uko yatukiye Firidausi mu ruhame akamwita indaya, hari amajwi n'amashusho. Hashobora kuzaza icyaha kivuga ngo cyaha yaharabitse Sabe avuga ko yamwatse miliyoni 2. Naza n'ubutumwa bugufi buvuga ati umuzigo wuza. Ni buriya ruswa ushobora kuyaka mu buryo bwinshi. Ushobora kuvuga uti ya telefone yageze igikondo kandi uri kwaka miliyoni 2. Byibura naza n'akantu k'akamenyetso kavuga ko Sabe hari akantu yamwatse. Abantu b'abahanga bazi kwaka ruswa. Ushobora gufata isyaka nkamubwira nti Gikanombe ufate telefone y'umukozi wawe nawe ntakoreshiye, hari umuntu ugiye kuguha miliyoni 2. Rero niba na ruswa yarabayeho hagati ya Sabe na Ndimbati bakananirwa kumvikana, umwana wo muri arya ka karere gakora ku mupaka k'Imusanze kitwa ngo Burera se none se Sabe so mu karere ka Burera samubona Imana itagira neza ahubwo nyine mwana w'i Burera none se ko mubisetse njyewe wacu ni mu karere ka Nyamagabe ku Gikongoro Sabe no mu karere ka Burera. None se ni ibibazo ntabwo ari ikibazo. Ibaza hagiye nta rezo ze abagiye mu itorero niba muri abanyamakuru abagiye mu itorero babonye rezo hariya mu itorero babimbwira nta rezo iba Burera nihari ubwiri ku karere. Ariko ntabwo aricyo twavugaga ko ruswa igendanwa n'ibimenyetso. Niba uyu munsi umuhanzi akaba n'umuntu washinze Rwanda Inspiration Backup Mr Preskid ari gukekwaho icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina kugira ngo bamwe baze mu bamisi, n'ibimenyetso. Bimwe mu bimenyetso uyu munsi bihari ni uko hari ijwi rya Muheto na Preskid. Nimwaryumvisha ahubwo bitubwireho ahantu reka tujye mu rubanza nacyo kizaze mu kindi gihe. Yego rero navugaga ufite n'ingero. Niba uvuga ko umuntu yakwatse ruswa azana ikimenyetso wamugana. Hanyuma kuba Ndimbati afunzwe iminsi 30 y'agateganyo nanjye bayintera n'undi bayimuha impamvu urukiko rwisumbuye. Ndimbati ntafite izina ribyibushye. N'umucamanza ashobora kubona izi kamera bikamutera akavuga ati reka azarekurwe n'urundi. Mu rukiko rw'ibanze rutamurekuye ninjye murekura. Ndimbati ashobora kuzarekurwa n'urukiko rukuru. Jean Paul ikintu Mutabazi yavuzeho ngo no kuba imbuga nkoranyambaga zakomeza kuvuga ibya Ndimbati ngo ni ukumushyirishamo cyangwa agafungurwa. Nawe rushatse kukizana icyo kintu itangazamakuru cyatuma umuntu acibwa urubanza cyangwa abo mwere ku byashinjwa kandi ari byo. Hari ikintu Mutabazi ubundi yashinzwe iki? Mutabazi ni umunyamakuru. Mutabazi ni Tom Ndahiro. Tom Ndahiro niwe wemeje ko ari umushakashatsi kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusesengura bigira digrese oya. Mutabazi yatangiye yivugira iby'Imana namwe muramushuka rimwe muzamukoresha na penalty. Nawe yisanga araha no ntabwo Mutabazi n'abandi ntavuze ntabwo ntacyo na kimwe bahindura ku rubanza rwa Ndimbati. Dusubira ku kintu wari uvuzeho gatoya nubwo oya ahubwo igikurikira ni iki? Igikurikira oya uretse wenyobya ababara nk'uko umubyeyi yasamye inda babara bati ni amezi 9 muzabare murebe niba ubushinjacyaha butazica procedure. Noneho tuzakora inkuru nyinshi zivuga ko ubushinjacyaha bwishe procedure yo gukomeza kurega Ndimbati. Erega Ndimbati afite amahirwe y'uko arekuwe hafi yarekura muri 2023. Ntabwo uzi ko umushinjacyaha yavuze ko ibimenyetso bizaza
by'uko yateye uriya mukobwa inda kuko afite 17 muri 2023 abari mu ruba arabizi Clement siko bimeze yego cyangwa hoye ya nane kandi ahubwo umushinjacyaha nubwo yigenga bari umuburanyi ariko n'umukozi wa leta uriya nta umushinjacyaha nibishoboka bazave muri izo nyubako z'ubutabera bagire nabo ofisi zabo nk'uko uyu munsi ubushinjacyaha bukoraho bukorera haruhaza bukorera hahoze hakorera wasake nako rege ujya kwa rando nyine ni institution yigenga ibikwiye gukora mu buryo bwigenga kandi akenshi uzarebe n'umushinjacyaha mu rukiko ushobora no kumwitiranya n'umucamanza kubera yuko nawe abatinyitse uko umwavoka atinyika niko n'umushinjacyaha nako ko umucamanza atinyika niko n'umushinjacyaha abatinyitse isomo twese dukwiye gukuramo tubashe kujera ubusitari bwacu ukabona Jean Paul nagira ngo byagaragaye ku basitari bagiye batandukanye bo mu Rwanda haba abakinnyi ba filimi haba abahanzi nyarwanda ba Davis babibonye bababere nuhe butumwa none twasorezaho uvuga ku basitari mu Rwanda kamera ya Dochess igenda kuko narengiye kuvuga kuri Philipita muri 2011 ku Isango bakarema gatware twarakoranaga icyo gihe icyaha cya viole reka dufate ibyamamare bimaze gutwara Philipita ari mu ba mbere kare yafungiwe i Kabuga wowe ibyo uri kuvuga ibya vuba ndi kuvuga 2011 ukazana ibya Rwezamenyo Philipita umwana yaramukunze barumvikana abana babiri barumvikana yatwawe ari mu kiganiro cyitwa Refresh Show uwahise amusimbura ni uwitwa Bertrand wakoraga ikiganiro cya saa yine Ndatimana Robert umukinnyi wa Police FC yafatiwe ku myitozo yaburaniye hano agira amahirwe umukobwa aza kumushinjura uyu munsi n'Indimbati hari n'abanyamakuru nimutabasha kujera ubusitari ntibashe kujera ko muri urumva ubuzima abantu babamo hari n'ubwo umuntu yisuzugura kandi atazi ko akomeye gusa hari umuntu wari uzi ko akomeye Ndimbati kuri uru rwego ariko arakomeye nanone of course rero bakwiye kumenya kujera ubusitari bwabo kandi turagushimiye bwana Imana ibarinde mwese.